Ki pulit ka mau kerwa nadin arsngi balayo ia ke jing ujor na kaliang jong ki bahayi ngasem halor ke jing syara bor jong kawai ke kena ke badang khatlai snem kerta ke bana po kawai ke senong hapo ke Southwest Khasi Hills District halor ke tei ke jingja katkum ke telong kubor now Superintendent of Police ke Southwest Khasi Hills District ubah BJ lalu MPS ulai thu ubah hadin ke jingyo jing tip badan ke jing syara bor jong ke kena marmar kilathau ya kawai ke kenhun balalam khamat dau Deputy Superintendent of Police Crime ban lejwat ban yo penlat ya kene ke kena data hadu ka lai puai tarik ubnai Agos 2000 arpuai kene ke kenhun da ke jing tristom harangkat ke jing trailang bat ke border security force kila lapno yau nongra bor bat kumju ru ya ke te kena napo ke senong mahes sekolah ke badon ha South Garo Hills District ke bamarkap bat ke Southwest Khasi Hills District ya uneu nongra bor latip kerteng kumu mohibul ali bala ar khundai snem kerta na kesenong kanta para gol para jong ke jela asam na keliang jong ki pulit kila kemno harkat ke jing pengat ha ka kendon ain balai spa andri pulai jong ke Indian Penal Code kat ba ya kene khanapat lade ban ai tino sya ki ba yang asem jong ka laru ban kedeu hang ni bagane ke jingja basya keno ra bor ke khana ke bakhat lai snem kerta ke deina du ke arpu phra tarik unailar arjar arpuai ha kapor kumba phra baje janmit bat hak arpandai tarik ubnai nailar arjar arpuai ha kapor kumba khatwai baje bat nakaliang jonggi bahing hasem kila lej ban bu dag e jahar ban pentip halor kane ke jingja hapo ka nong hlam police station ka bahap hapo ka West Khasi Hills District Liga jingkensai halor kutu ga jingjia ka bajia nong halam ha hundai tarik kalau bahau arpo hundai tarik jong August arpo way ha kapor khatwai baje ni la yo ya gawe ga FIR ni ba Rufina Sasha pai la wan man pentip ma idon ita i khun prasaran i bi la cha na yin ko ba frau je janmin ti mar tang mi isla yo ta ga khobor ti ni la ya form the way ga team badi la head the DSP crime juni tinggi layo ke keteng jong ureu keteng mohibul ali bore na kanta pura gol para asam ti mar hunta hi ni la ya persang na borok kilian ni la yo e jing yaram ni BSF ru tinggi la ban search ban track ni breu armut te haga life way trick ti kilawan ban surrender apo na sekolah nang bat ke tim jumi nang ne kala le ban shawi ki nang tai te kat bolong hagani halor ne ni la register ko ka case te mata investigation kadang ya chikman te in the meantime ne ni la haban set ni la haban arrest yu ne kuna namar ba ini kena kat kum ngintip kat kum ka information badon ni idang dei maina